jinggo. Beli bisa diilangaken tetep bae demen perasaan terganggu mamaku patoni yen sedina beli ketemu kelingan kenang sopane kebayang ninggalan pengekang lurah gemblung mungkin temen rasane demen wisana rabine kelingan kenang Kang Wardono Kang Wardono kulaku ngerti sampeyan wis duwe rabi tapi kepriben Kang Lurah Gemblung kula ora bisa klamen Kang sing percaya kula ning sampeyan cinta sulan ping 5 tulung kula tilik kanan najan durung sida dikawin tapi katan batin mamaku patoni kula rasa prihatin kelingan waktu kang dingin li bisa diilangaken mamaku patoni tetep bae demen perasaan terganggu sapa sayang mamaku patoni kelingan kenang sapane mamaku patoni kang kula ngerti sampeyan wis duwe rabi mamaku patoni tapi kepriben kula ora bisa klamen kang sing bersayang kula ning sampeyan cinta sulan ping 5 tulung kula tilik kanan najan durung sida dikawin tapi kapan batin mamaku patoni kula rasa prihatin kelingan waktu kang dingin
bisa sungguh kapan Kang Wardono bayari mamaku pasone terus sun sadar beli mungkin maksakaken aya rimba mungkin kudu nerima ning keadaan Kang Wardono kudu nyalahaken kenyataan Kang Wardono sun sadar beli mungkin ketemu awan Kang Kliwon Anom kadang sing didamba beli kudu anak Kang Kliwon Anom tapi rasa sing beli bisa dicegah Kang Kliwon Anom di tepat waktu sun ngupai cinta Kang Wardono bagian rasa terpendam senajan larang oh dalan sun beli pernah nyeselisih terjadi Kang Wardono sebab takdir wis ana sing ngurusi Kang Wardono kula pelaku mung bisa jalani Kang Wardono selebih hebat